Kobor ko para kateng pa anga GD Shira. Kobor ni katabisho para kateng na India aro Mauritius asungdam gnini enhanced strategic partnership kadang ko blak dapat ken. Shillongo Sorkari ni gari bolsa ko sochpaha. Tura Medical College ko utkijaan Meghalaya Sorkari matutatken ne kadong swinga. Meghalaya doko plastic jakalani ko bonat strang na Meghalaya High Court to mukordoma chalainga. Tauchuke makaba ko barang ko para katenga. Mauritius National Dayo Prime Minister Narendra Modi ko okamataha. Pakramani Sumayo asungdam ganian dengtang namdapatani kamrang ko apsan golpor mangaha. Enhanced strategic partnership ni kadangko tangduat na asungdam ganian kurachakaha ni Prime Minister Narendra Modi parakataha. Budpar pringni gani baji minute sotpunga mango Swift Desire gari bolsako wina matgija kapa mandirang Shillong nong mensong dongka diango sochpe galaha. Amsandi niyon ya gariara sorkari ni gariyo nga aro BSNL company niyo nga ani mamanaha. Gari ni adita bakrang nostong aha andiba chukamakte kama manjaha. Gari rangko skatang chalai gapa aro churungi salgapa mandirang ni kosako Nungpo Traffic Police Paksa Melie Nungpo Region Auto Owners and Drivers Association chi nirokanggen aro niyam pi anirangko aro niyam pekpa rangko sastiko nanggen. Je gari chaleng parangan daito rangko gwale skatang chalaya niyam pia chunga gata lekharangko ra bacha wamakni kosako khasachakani gri sastiko gen ne Nongpo Police Station ni Traffic Department ni Officer B Thankyu aro NRAODA ni President Bana Sarlingdo media o paragataha. Adita sa somerang khang skatang gari salai panya selo banga jangirangan gemahani gemen ya jakurangko raken deinga. Pesich kengni gisepon bijoli nangi sigpa opostako changbri nekahani gemen semsak na chokatani rangna TMC ni MLA Rupa Marak hauso sengduaha. Ya opostaranga dadengre blokon ongaha. Bijoli ko chalaingpa plak line rangko chugemak niroke sandi china gata aro bijoli ko chalaina a arangko ngpa nukpa aro gam gparangna a selongani ko najokatna gata opposition ni dilgpa Dr. Mukul Sangma dabiang ha. Bijoli ko atani aro najokatani bidingo niroke sandie kamrangko khagen ane Power Minister AT Mondal kurachakaha. Meghalaya Assembly yo question R ni somayo singani rangna adok ko dam Kolachichet Ekalavya Model Residential School EMRS school rangko kulina koros rangko watataha ni Education Minister Rakam A Sangma agan chakaha. Center of Excellence for Sports Dambriko kulina gata adok muksonginga andiba makmung ni rachakaniko sengkwinga ni Education Minister uyataha. EMRS damganiko samanda orkinga aro paham CMO rekapade machotaha. Ke chidok project rangko da orkinga andiba ke sniko rekanyo detailed project report DPR na senginga aneba wiataha. Tura Government Medical College ko rikna aon gapani bidingo opposition nidilgapa Dr. Mukul Sangma Assembly o sengduaha. Ya college ko rikna gata sotskusku ekarong gapa aako unaha aro rekani sotsni bunga persente machotenga ha ane Meghalaya ni Health Minister Dr. Amperin Lingdo uyataha. Ya project ko rikna gata crore chasa sotsni point chkengko mamong sorkaryo niko manswaha aro PMCO niko crore chasa sochet bunga point sotok bunga ko unataha ane korosrang ni bidingoba Health Minister uyataha. Meghalaya doko plastic jakala ko chugemek tontung achina gata Meghalaya High Court to mukordoma chalai e momolangaha wanaken adok sorkari ba plastic ko rechasa korgrek microns na komibaten chakhajwa ane khadunga taha. Ya obostarang pangchake Mongolbar salo hearing ko ngatani sumayo tengtang administrative block development officer rang ni sokat gemen kubarang pangchake additional advocate general T Yangu High Court na sorkari ni gata chakudi anirang ko wiataha. The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal
Act Hajagani Chitam, Niamni Section Bri, Subsection Sa O Pangchake, Internal Complaints Committee Ko District Ninango, Chalengba Plak Private Sector Establishment Ba, Kam Kachakram Biaprango, Songchina, East Khasi Hills District Ni Deputy Commissioner Ge Etaha. Maggaman Koborangko March Jani Koruk Tarikon, Onchina Gataba, DC Ge Etaha. Koborangko Sokatna Manjaude, Niamni Section Koruk Toko Pangchake, Sastiko Ongen. Internal Complaints Committee Ko Siokna Manjaude, Ya Ekto Pangchaken, Sastiko Ongen. Nabartni Korosrango Manswe, Exposure Visit Ko Krishi Vigyan Kendra, KVK South Karo Hills Ni Gata Salgani Ataha. Sungo Gameki Echagabarangko, Aro Chadamberangko, Assam Nagaon, Raha Odungpa, College of Fisheries, Assam Agricultural University, AAU Narmangi, Training Rangko Ataha, Aro Capacity Building for Adoption of Technology, CAT Program Ningo, Tengtang Tang Biaprangkoba, Nidaleha. Exposure Visito, South Gari Hills ni Sakolgruk, Kamgaparang, Aro Song Dambungani, Chadamberang, Riang Tokaha. Exposure Programo KVK South Gari Hills ni Subject Matter Specialist, Fisheries ni Tongam Monica Devi, Aro Gapunrang, Bakramangaha. Union Home Minister Amit Shah ni Kosako, Aro Manipur ni MLA Rang ni Kosako, Kragija Kamko Kaingani Kaingpa Mandi Sakatamko, Uttarakhand Maha. Wamangko da alo, Imphalo na watate, Manipur Police ni Jako Pakwate Oneha ni Delhi Police ni Viataha. Wamang Sakataman Chabuke Chanagata Dabiaha. MLA Rangko Dabianio, State Assembly ni Speaker, Tokcham Satya Brata Singba Dongpaa. Wamang ni Kosako, Taliam Sandikuinga, Aro Koborangko Parakat Kuja. Dar ni Koborang Yesan, Katem Singwa Sakanti Kumitila.